tun tum chu Israel sarkarin Indona hmuna an hman tangkai thin Israel Missile Defense System Iron Dome chungchang tun tum chu kan ron tar lang ve thung don ani Israel ram hi ram lian lo tak mai square kilometer singni zasari somsari leka lian Mizoramai poa te ma ania ma se thiam na lama chuan Judah ho hi khovel mi te chungen anni Iweno data sangni somni January a alandanin Israel rama khuan mishing maktadwai kwa vel tuna khuan anoma chungzinga zazela somsari le pali te chu Judan ham anni anmelma arab ho hi khovela maktadwai zali somli zet anoma Judah ho hi khovel ram sang sanga chengtenen anzawain maktadwai sompali vel lek anni thungani khovel mishing zongjong zazela 0.2% hi Judan ham anni ti na ani chu Judah ho chungchuan zia zirna le thiamna sang lama tlem hansoi zuaila Judah te hi tlem le ma se khovel thiamna lama anduai lo hlea khovela choi moina sang bera kan ngai Nobel Prize category sang heng physics chemistry medicine economics le adanga te hian an hmelma arab ho tiang khopa tamzi nga khuan mi parukin andong ve toa Judah ho thung chu mi za som pathum zetin andong to thungani Nobel Prize dong tu hi khovela mi zakwa zet anom toa chung Nobel Prize dong zinga za somni chuang chu Judah thisen kai te annia nammal mishing tamdana te chuan ansang filor hle pathian namthlan anni wange Judah ho thuak hi alo thakhopa sumdon la anthiam naro e ralthuam le military equipment sang siam mai ba ka tunlai thiamna sang natural science agricultural science computer science genetics electronics medicine optics solar energy le engineering field sanga te hian Israel scientist engineer technician te hian khovel mi puite tan hian an tho hlok hle ani khovel company lian ho za somruk chuang abikin IT lama te an thluak bur le an ho tu lian tak te hi Judami ani deuh furmaya entertainment khovel Hollywood film director lar le producer lar tela hi Judah chul chuak an lo ni furboka Entiernan Steven Spielberg te Michael Bay te le adang laphua le zailama Bob Dylan te khovela scientist ro pui bera kan ngai Albert Einstein te thleng hian Judah chul chuak an lo ni furmai Israel ram tere hi melma hualvel na kara ania kumsang khazakwa somli le pariat kuma Israel ram thar alo pian khan an melma arab anni aya alet tam taka tamte chuan Israel state lo piang chu nuai bo vek tumin an doron ani kha khatatang khan an melma arab ho nen hian in do reng mai in rem na tak nei theilo wile kel thun pol chu nep te an soyang hi annia Israel ram thar alo pian atang khan an melma arab ram tang rual ho khuan voi thum zet an doron toa adang neu anin do na te soitel lovin ma se anin do to na avotu in ek an la che char zel chu ani hi indo pui panhi na hnulam modern era phei chuan Israel ho tluka indo ma chon hnem hi anom kherom love Israel sarkar hian ami puite le sipai ho te nun hi an hlut khopa an melma arab ho nen anin tam hlei na samai sia an melma arab ram sang heng Palestine hello Hamas le Hezbollah tela hian an du changin rocket le mortar puak thei thil mangin Israel sipai le civil mi te po thliar lovin an du lam hoi zongin an lo kap ngot zel le ngala operation disaster mala khan Iraq lalpa Saddam Hussein na thinrimin Scott B Michel mangin Israel ram hi aloka vele ringot ani kha US in Israel thinrim kha thlem dai lo pheise chuan Indona lian tham achu apha lo chau ani kha khang Michel chen khat kha US siam Patriot Missile Defense System mangin an lo kap thla ma se thil tam tak ati chemhan thawani kumsang ni le paruk second Lebanon war kan ti mai Israel in Lebanon arun le wak tum khan Lebanona in kul Hezbollah helho chuan Israel mar lampanga an khopui Haifa an khopui lian ber pathum na thlengin rocket sangli chuang dai mai in an lo kap to ani kha an rocket tamber la hi Russia siam short range katusa tai pangchi ani le ngala
khami chum khan civil mi somli le pali an thi pha ba ka hun him lama mi nuai ni le sing sari vel chu son chua an ngai pha civil mi makta doi khajet te chuan underground bankara an sahim na zongin an bi ruk angai pha hial bokani Israel khothang lama la kumsang ni atanga sang ni le pariatin ka ringot khan Hamas ten Gaza Strip atang rocket le mortar bomb sang riat chuang zetin an lo kap to bok nen an lo ka na khasam rocket te la hi Hezbollah ten 122 mm grad launcher an ne atang phei chuan arrange te la athui tialin an ha tho thei po a lom sot le ani heng thil thleng wang hian Israel hroi tu tele an mi pui te po lungmuang taka han mu the mai chi ani to lova an melma an ma ni hualvel tu te lain surface to air missile la an lo nei thave tel le ngal nen chua chapa an ram thenom muslim arab hel ho Hezbollah tele Hamas te chuan an kuta surface to air missile thave tak kilometer zahni chuang ka pha te chu an lo nei ta fur mai le ngala Israel scientist tele Ministry of Defense chuan kumsang ni le pasari February thla khan heng rocket mortar bomb le artillery projectile sang laka mi pui tele an ram him theinan mobile short range air defense system siam chua an mo zia in siam an ro chop chil ta chung mai ni Iron Dome hi short range mobile air defense system ani wang hian truck mangin khoya po nu kwala phurson zung thei ania Iron Dome hi CRM air defense system ania aminga hian counter rocket artillery mortar CRM melma rocket lai puimu le mortar te lo intercept tura duanani kumsang ni le pasari atangin Israel scientist rualte chuan asiam na chu anan thok tamup mupa kumsang ni le pakwa February thla lo ni meu chuan an hlo thlin na chu lo langin avoi khatnan hlo thling takin anen chin tanghe nge ani Iron Dome omzia ber chu Israel ramchin zongkhu eng rocket missile artillery projectile ma kalu theilo turin belchiang lian pui hian khu hlup maila chu tiang deuh chu ani Iron Dome hi Israel RALTHUAM siam2 company mingthang tak Rafael Advanced Defense System le Israel Aerospace Industry tangkopin an siam ania enganga khochia le chhumjing zanthim le ruwa sur noya po man thei tura duanani Iron Dome hian in nga na khol poi mo tak pathum aneya heng te hi mun khat in hlat vak lowin anda thina chungte chu detection and tracking radar battle management and weapon control BMC le missile firing unit te anni detection and tracking radar he radar system hi Elta company siamania he a radar hian melma rocket missile local chu minute rail te chungin alo shevata a radar hian missile chu khoya tanga local nge engtia hla nge om engtia chakin nge lo pan hun poi mole civil mi te om nalam apanem ti thleng alo chhuing hal chat theya chumi nuwa report chu battle management control lam sia tir vele ngal zatin anni lam hian detection and radar system lama thu local chu lo clear sang vele in missile firing unit MFU lama an pass chong vele a MFU lam hian melma missile local chu kap thlaturin an interceptor missile thajet mai tamir mangin an lo kap thlatamai thinani battle management and weapon control center hi Rafael Empress le Israel software company te kutsuakani tamir interceptor missile hi short range kinetic interceptor missile ania thlate takte ania hemi mang hian missile local chu leukwal zek pa in poi an khoi tak ma in a han suke chetavek mai thinani Iron Dome battery pakhat hian kilometer za somnga bial chung chu aveng theya tuna hian Israel hian Iron Dome hi battery som an operate meka adang panga an lower dar bel cheubok Iron Dome battery pakhata hian radar unit missile control unit te missile interceptor tam tak akeng telani launcher pakhata hian interceptor missile somni zeloma ka zo vele thun kha le ngal zung theyani tamir interceptor missile hi fit kwale point pariata sei alai hol tlang inches rukchi alian kg som kwarit ania range hi kilometer li atanga som sari ania Israel mithiam te chuan Iron Dome hi upgrade chawa range po kilometer zani somnga thleng nei thei turin upgrade antum me kani
Iron Dome hi avoi khatnan kumsang ni som pakhat March ni som ni le pasari khan Beersheba bula man tran ania Israel rampoimo lai le melma te be ol samna lai hmuna da masakani April ni sari sang ni som pakhat khan Hamas hovin Gaza Strip atangin BM21 Grad Missile mangin Israel lam hoin an loka pa Hamas rocket local chu lo tling takin akap thlatanal mayani hetatang phe hi chuan missile rocket local ka thlak tura kha tokin Iron Dome hian anei chhota mol mayani tun thleng hian Iron Dome intercept rate hi za som kwa chuang ni in ansoya Iron Dome hi civilian populated areas mai ba ka military base headquarter FOB forward operational base amo depot oil depot le airfield le airport te ven himnan atha emema voin thleng hian rocket artillery mortar sangli chuang hun poimo le civilian ho bula tatur alokap thlato ani heng wang te po hi aniang US meu point le alo tum to ani kangai dana chuan Israel hi khovela multi-layer air defense system thua thip nei thaber katia Iron Dome ba ka hian Arrow 2 Arrow 3 le David Sling mai ba ka Barak 8 Iron Beam te anla nei cheu bokani heng ho phei chu cruise missile le ballistic missile thlenga lo kap thla thei te an hial bokani kim chang lo takin tun tum chu kan ron tar langa riat dik lo le ti dik tok lo tam tak om theyang comment lama kanin shil mai don nia kapuhuna middle schoola kan headmaster thin khan mobile phone Nokia engbere moni te reu te mai kha aneya aizol lama an chung te pamoya kha a han bia makkati in kane ve phak tura po khan ka ngai lovani nima se pathian in mishing te a finna da hi aro puin alo ril ngei mai kha huna liam nu re lo te a smartphone changkang mai chu kan khoi tleng zel maya mut muna tangin khovel tukvera kan hoi ve zel mai chu ani hi ti chuan khovel technology thang duang tak mai chuan khovel hi changkan mangin azuanin azuang dor mai chu alo ni hi hetiang khovel technology changkang tak maya kan chenang bok hian jet fighter te po khovel thiamna chuan makdang lam le thatak tak mai aron sing pop maya jet fighter thapui te chu khovelin anei chove zel boka jet fighter khovela 4th generation kan ti rual te kha chuan chaktaka thloba ka ralthuam pai that le boruaka hanleu kwal kha an ngai pui mo emema ma se khovelin heng 4th generation jet kan ti te ol sam taka mu zung theina radar chu an nei furmai sia kong tam takin melma te laka an him lo hle ti chu ram changkang te chuan an hre chiang hle ti chuan khovel chuan radar mu thei manglo tur steel technology nei jet te chu hun rei lo te hnuwa chuan aron nei le tamol mol mai chu ani hi 5th generation kan ti ho heng F-22 Raptor F-35 Lightning te Sukhoi Su-57 le J-20 te chu an lo piang chuak tamol mol mai heng steel jet fighter kan ti te hi an tha in tun lai khovel ral be nan chuan an ni aya thlan tur om kher chuang om love heng 5th generation jet kan ti te hi khovel ram tin mai hian nei kan chakin kan clear deuh mai chu ani hi hetia 5th generation steel jet te khovelin kan thlir lai mek hian ram ro pui bik le technology a sang filor bik ram changkang te chuan aruk theyang berin jet thachung chuang tur 6th generation program chu an lo boi pui le tluk to mai MiG-21 le F-14 Tomcat hun lai khan F-22 le Su-57 hi chu thil oyom an lani lo mai the ma se tu naero atak ngei ani zia kan mu theya tun huna khovel ram changkang ten an boi pui 6th generation fighter te po hi khovel hian ala her chua pui ngei don ni in arinomani ole kan soi tu ram changkang le thil ti thei bik le technology a sang bik ram then khat ten tun lai khovel jet changkang ber kan ti ho 5th generation steel jet fighter te du tok zolova mong vomba ang maya an boi pui 6th generation jet fighter then khat te chu I han thai lang don teang tin 5th generation steel jet kan tia te hian radar in aman ve mai thelo tur radar absorbing material polymer based material te man ni in chuan steel jet te chu mu har sa maya asiam ba ka steel jet te hian radar in emo
wave aron pek chhuat te lo so khok lowa lo lat leu turin lung hluang te wa kil nei deuh zaya duan an nia steel jet taksa te hi ferrofluidic le magnetin a hip thelo thil te a siam an nia ferrofluids te hi nano size ferromagnetic particles in colloidal mixture a siam atanga lo chuak ni in ain kol hi a hau takin mishing tana chemical thil hlawom tak om thei ania wangin heng steel jet coat te thuam thai mo siam thatu tur engineer te in thuam na po mishing tana hlawom tak thil ani thei awangin uluk taka duan bik ania tunlaya covid test tu dam doilama kan mi thiam te in thuam nai fe in uluk angai bok ti hi lo hre le taila 5th generation jet fighter kan ti te an changkan to te reng nen heng du tok lowa khovel ram ro pui bik klem te te na an boi pui 6th generation jet boruaka in be thiam tur mai ba ka invisible anti hial khopa thatura be se 6th generation jet then khat chu i han clear kwal don teang FXNGAD he America 6th generation jet fighter boi pui me khi khovela ral thuam nei thaber le khovela jet thaber nia chal F-22 Raptor le F-35 te kolrun mai tu America chuan en chin nan alo thlo tir chin dai to mai kumsang ni le som pariat khan United States Air Force Research Lab chuan FXN ga thlak then khat alo pho chuak dai to ni kha next generation air dominance ani angin he jet hi boruaka in be tura duan liau liau ani don ni in alanga heiba ka hian melma ta na mu har sa jok turte ral thuam pai hnem jok le thlok thui thei jok tura duan ani mai ba ka khovelin a mel riat chhomek hypersonic weapon te po mang thei tura duan ani rup mai ni America hian engat next generation air dominance program noya hian khovel ramdang te el phak mi lo tur jet fighter thatop khok nei tumin ma alameka en chin na te po America hian anei chho zeu zeu to nia soi rik oma amairo chu heng United States 6th generation duan chin te hi khoi company siam nge ani soi alom ngai lowa America hian 6th generation fighter jet boi pui bik tur company te hi ruat bi kemo thlan bi kema po anei lo ni in alangani FCAS Future Combat Air System FCAS hi France le Germany ho next generation aircraft program kalpui mek ni in France thlona siam thiam ming tham Dassault Aviation Company le Germany Airbus 10 he 6th generation aircraft program hi an kalpui mek ani Dassault Aviation te pui bom tur hian Airbus lam mi thiam te po roi ani ve mek boka France so Future Combat Aircraft FCAS hi mishing khal thei le khal kher ngai lo tura duan tum ania melma te ba be tur le en thak na hne so taka thok thei tura duan tum ni in a ming le ma po remote carrier ti wa ani der to mai ni FCAS hian active le passive steel feature changkang tak mai anei don ba ka avionics kan ti thlona kai hroina ber khol changkang mai te engine chak jok le thlona thlo dan control na changkang tak mai te anei tura ngai ania he FCAS hian novel effector anti chu anei le don boka hei hian puak thei thil kher ni lo ral thuam ba ka ral thuam dang te thanem tak FCAS hian anei tir thei don nia ngai ani bok FCAS hi kan soi toangin French company Dassault Aviation ba ka Germany lam Airbus te chu ni kum February thla khan FCAS hi boi pui tura thlan an lo ni to ni kha FCAS a hian MBDA lamin remote system lam an boi puianga Thales lamin melma abe theidan tur boi pui ve thungin Safran le MTU Aero Engine 10 FCAS engine tur hi an boi pui ve bok don ani The Interceptor MiG-41 khovel ramdang 10 6th generation aircraft an boi pui tluk tluk la hian mar lam palian mar RC-10 te po anum mai big lo kan hriat thinangin Russia hi ma ni lo invent ti thu pui nei ni in a jet fighter te reng reng hi boruaka American ho rap thak ti khopa boruaka le kwal vel theite an ni ba ka Russia ram ron be tur America le NATO jet rual te rang taka ba phindar thei turin Interceptor jet thlok chakrap thlak torot pui pui chu alo boi puin alo mang thin to a 6th generation aircraft program a po Interceptor lambok an ron boi pui hi thilmak aniom love
MiG-41 pak DP tia ko te hi jet na zong thlo thelo na tur khopa van boruak sang taka thlok thei tura duan an ni dona an speed po hi aturu don hemem khop mai relately vela chaka thlok thei tura duan an ni dona ni MiG-41 te hian hypersonic missile po lo kap thachat chat thei tur ralthuam an nei tir tum ni in mishing khal kher ngai lo tur le steel technology changkang jok mai ba ka long range air to air missile tam jok te melma ralthuam zon chuana system changkang jok manga thuam tum ni in Russia hian MiG-41 te hi kumsak ni somthum vela chuan puitlin atum ve mek bokani future combat jet tempest he project hi Europe ram thil ti thei United Kingdom Italy le Gripen familia wanga khovel riat Sweden ten kumsang ni le som pariat atanga project an kalpui tran kha ani vele bok he combat jet hi kumsang ni somthum le panga chuan heng ram pathum air force te hian an man thei ngei be sei ani ve mek boka tempest hian Eurofighter typhoon te thlak tir tum ni in typhoon te that tok lo na lai te zir chunga thuam that chho tura ruam man ani bok heng ba ka hian flight control system changkang tak mai te cockpit thajok le changkang jok te eye tracking technology optional manning te directed energy weapon te ba ka hypersonic ralthuam pai thei don mai ba ka steel technology a tha theyang ber mang tura duan chho tur ni in kumsom ruk chung tal tangkai taka man thei tura be sei ani ve mek bok tin he UK Italy le Sweden te jet siam tur hian tuna an man mek typhoon ai hian data ale ching khat vel deuh thoin ala khom chak dona hei wang hian melma te omna le an ralthuam te chu khoya nge anom engtianga hla nge anom ti chu ol sam takin a hre zung thei don ani he temset boy pui hian BAE systema mi thiam bik te mai ba ka Rolls Royce te MBDA le Leonardo company ya mi thiam te chu an man hlel to hlea kumin kumlai holvel khan 3D in alem tur te chu an ron ti chuak chin to ni kha temset hi an puitlin thei ani nga chuan jet tor helom tak chu ani ngei don ni in alangani China future combat aircraft China thil siam thiam zia le tunlai khovela China thil ti thei zia chu soinon khero angai om love 5th generation jet program kha arwalin pahni an ron kalpui hem maya heng J20 le FC31 te hi an ni kha China hian heng a steel jet te hi adu tok lem lo ni in alanga 6th generation jet program chu chak takina kalpui ve mek bok drone anga man thei tur jet changkang steel technology changkang jok te hypersonic ralthuam mai ba ka laser le swarm warfare te chu China 6th generation hian aron nei don ni in alang bokani China hian kumin kumtir lam khan 6th generation aircraft atana anha kalpui then khat chu soifiana chiang takom lovin khovel muwa aron pholang der to mai ani kha hetiaram changkang jok ten 6th generation program an kalpui mek chan chin kan en kol tanga 6th generation aircraft ni na poimo tak nia lo lang ta chu 5th generation jet te aya steel technology thale rin tlak jok te hypersonic ralthuam mang thei tur te tin jet fighter khaltu om kher lowa leilama tanga lo control thei tur te ralthuam tam jok pai thei tur le thlok thui jok le thlok chak jok tura duan te 5th generation jet aya avionic shimshima po changkang jok tura ngai an ni don ni in alangani tin 6th generation jet program te hi la kalpui mek chau ni in ataka khovelin anei huna chuan 6th generation jet te ni na dik tak hi khovelin kan la hre tura ngai phot mai te ang